Dobrodošli ljudi u novi serijal. Serious Sam, The First Encounter. Ovo je The Second Encounter, imam oba dela. A to se ovako plavo, igrat ćemo prvo First, pa onda The Second. Samo malo... Ja znam koliko vam imao na glasu na video, uglavnom. Inače, ovo je trenutno početan Serious Sam, da ovo ima srce, mislim. Pogodimo odavde što god je to, izgleda ne mogu. Znači, sad vam se radi o Serious Sam. Znači, mi se zovemo Serious Sam, ili ti Marko Plano 6. I mi ubijamo ova čuda. Što sam igrao. Kad mi uvijek bilo dosadno. Rekao zašto ne podelimo s vama. Otprilike ja znam sve tajne, tako da... Vidite, ovaj zid je drugačiji, valjda kliknemo. Ako ćete dobijete barrel shotgun. Ovo nije jedino što ja znam na početku. Možda neko zna, ili neko ne zna. A to je, ako odemo ovdje... Skočimo, ajde, čekaj, skoči. Bum. Naravno moramo odemo ovdje dole opet, ali ja mislim da se negdje ovdje nalazi... Mislim da je tamo... ili tamo, kao prolaska gore. Ali uglavnom, znači, Serious Sam vam je tu jedna od najpopularnijih igrica na svijetu, pa zato je igramo. I imamo jedan boost za vas. Eto. Dole ne idemo. Znači sam čuo. Ovaj pripremam double barrel. Znači ovaj je jump scare-ova. Mislim da sam ja... Da, ovo je Gnar female, da. Znači... Da, bukvalno, zabavna igra ako neko ne gubi oko. Inače ovo su shieldovi. I ovo je... bomber. On nije toliko težak, iskreno se ubije, nekoga mrzi, nekoga voli, nemam pojma. Iskreno ga nije meni okej, i dole imam jedan heal koji nije tam, to je mjesto tu da vi primetite. I ovdje dobijete kao prvu pušku, ako nisam pokupujem. Znači da vidite kako je ova. Claire. Ovo je Claire. To vam se zove Claire i imamo samo malo bazuke. Ajde da smo sačuvamo svaki slučaj ako ne umremo, ali prvo bi da ne. Da, ovo je završna misija prva. Idemo na drugu. Bla. Ovo su nam neprijatelji, kao što je to obično, ovo je ženski nar, ovo je bomber. Ovo je muški nar, ovo je raketobacač, znači puca 3 ili 4 rakete po jednom. I ovo je najopasniji neprijatelj, neprijatelj po najvišem verziji. Ovdje, čeka nas municija. Heal, ali ne treba. Oooo! Ljudi, pripremite se. Go yourself. Okej, now your plan. Plan B. Još ih dolazi. Možda ne ga zbližim. Treba da vidite to. Ovo su vanzemutci! Inače, pretit ćemo još možda ovu misiju još i to je to. A ne bude epizode kratke, zato što želim baš napravim serijal od ovoga.
Igrat ćemo svaki dan. Snimam skoro svaki dan. I ovdje nam se stvore inače... Inače, najteži level je arena po meni, ako se slažete se, ako se ne, recite ako ste igrali igricu, koja vam je najteži nivo. Znači, meni je najteža arena. Ovdje... Idemo u maglu, zato što samo da ima nešto. Dolazi kostur. Raznot. Još jedan kostur. Sad idemo ovdje. Sad ne bojte se ljudi, ne brinite se sada ništa. Ja sam već prešao igru, ako vidite ovdje ovaj će... Ovdje sam, glupe, neglava čudovišta. Inače oni su bežali ovdje kugla koje me za malo će me smrli. Ovo je statua neka. Aj popni se bre! Tako. Čuo sam nešto, čuo sam kamikazovanje jer se pomalo i deru. Nemoj branite s meni na... Znači ovdje kao što vidite, znači ovako im izgleda... Pokažem da je Serious Sam. Evo ga, are you serious? Znači ovo mi je Serious Sam. Ovo je Serious Sammy. Znači kako meni je omiljeni, meni je omiljeni ono čudovište, inače je Claire. Ali kada ćemo to sve? Sada sam mogu da povesim vama brightness. Ne. A si ima kako hoćeš. Dosta mi vas. Pokušat ću da ne gledam hintove. Ja znam celu baš igru, znam celu igru. I ovdje će izađe kostur. Da ga pokušamo. O, šta bi, nešto laga. Ja sam popravio sve. To je ga na trenutku. Žabe! Te na nož. Ovo nož na čvržujivac. Malo se stiviti sjebano ovdje. Uvijek zavrnu tu. I burazi, sad ćete da vidite... Ovo igre je napravio Croteam ili Hrvati. On mi daje prvi i drugi nešto ne volim, zato što je pretežak i predugačak. Prvi sam uvijek mogu da prelazim laganicom. Sad je dođe kugla. Ja sam je koristio da bi ubio nešto.
A stvarno se... ne, evo ga. Ovo će biti problem. Mali problem. Zato što mi smo malo gluplji. Okej, Buras, smiri se. Inače, to je bio... Pik. Pikica za kovala. Dobro. Imamo Kolačić, Kosturik i umreće Kosturik. Gubimo, tebi inače igrica za kovala nije to do mene, ovo gubimo raketom. Bam ovamo, bam ovamo, bam ovamo. Umri ti, to su u početku pa... Inače mogu vam svim The Great Pyramid. Ostao mi save file od toga i ovo ćemo da igramo i tada u sljedećoj epizodi. Ovo ćemo igrati u sljedećoj epizodi i pa nadam se ako vam se svidjelo, obavezno te like i subscribe. Za još i napišite u komentarima ako ste igrali ovo, koja vam je podrška i koja vam je najdraža. Pozdrav!